wobuka umama okuzala ukuthi ubukeka njengentombi yini yena ngoba umama okuzala akabukeki njengentombi kodwa ubukeka njenganomfazi ngoba uganile makuthiwa usuganile akufuneki ukuthi mase usuganile uziphathise kwengane usungaseyona ingane usukumuntu omdala lapho angiphathi kuma usunengane futhi akukwazi ukuthi ingane yakhe ingayintombi nawe uzoba intombi ayikho into enjalo asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokhobe wethu asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina bakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi yakhala sekhona nenyanga zamanga izinto zakithi sehamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesabothi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa zemkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngokuvisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngiyikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ukugxamugxama umsathe enkakane lakhe lathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo mamatheka ukuthi faca umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula utshatsha kapheshe upheshe kaMagwiyane uMagwiyane kavaphi uvaphi kaNokhola kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV sizokhuluma indaba ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike sifundisaneke ukuthi isintu sethu bafowethu sithini amathongo ethu yini ayithandayo ukuthi siyenze thina njenganabantu abampisholo yini futhi angayithandi uzokhumbula ukuthi impilo yomuntu nomuntu ophila phansi kothulo omhlaba inqike enkomo kubantu abangasekho yingakho bafowethu kubalekile ukuthi yonke into oyenzayo wenze isiqiniseko sokuthi abantu abadala bakwembethe bayayithanda leyo nto abantu abadala bakwembethe abayizondi leyo nto oyenzayo ngoba uma ukuthi bafowethu sisazokwenza izinto amathongo angazithandi sisazoba senkingeni kakhulu sisazoba enkingeni nje kakhulu ngaphambi kokuba singeneke esihlokweni sethu bafowethu ngiyacela ukunikhumbuza ukuthi zikhona incwadi esizibhalayo esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu zitholakala ezitolo zakwa-Adam eThekwini naseMaritzburg uyakwazi ukuthi uzithole noma kuwukuthi awukho eduze nazo lezi zitolo siyakuthumelela zifike kwena qathatha uma futhi kukhona izinto ofisa ukucaciseleka kuzona ezikudidayo ezithinta isintu uyakwazi ukuthi uyixhuma impunga yesintu ufike endaweni yethu eMphelandaba sizoxoxa sikunikeze umhlahlandlela namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi ngithinte isihloko esithanda ukuthi sibe bucayi kakhulu kodwa ke ngizosikhuluma ngoba abantu abaningi sebesifakile isicelo sokuthi sike siyithinte lento siyikhulume lento kunabantu bafowethu othi yena mebona umuntu wesifazane kufanele athandane naye angaboni intombi kodwa abone umfazi womuntu uyamazi lo muntu wesifazane ukuthi uganile uyamazi lo muntu wesifazane ukuthi uyalotsholwa kodwa yena ambone efanele yena engasafanele umkhwenyana lo ekuyena ashada naye ambone engasafanele indoda yakhe le emlobolayo abantu abaningi ke bathi impunga yesintu siyafisa ukuthi ukudingide lo daba ukukhulume ngalento esiyibonayo yenzeka okuthi yini yenza ukuthi umuntu embone umfazi womuntu kodwa yena amshele umshelelani umfazi womuntu yini yenza ukuthi umuntu ebone ukuthi le ingoduso yomuntu kodwa yena aqhubeka ashele kungabe lo muntu impunga yesintu izinto zakhe zihamba kahle yini uyabona bafowethu angeke sahloniza okuwukuthi kunabantu abanamabhadi vele nje kwasekuzalweni kwakhe umuntu uthola ukuthi lo muntu lona kwasekuzalweni kwakhe vele izinto zakhe azikaze zingakhanya kodwa yena ubona sengathi izinto zakhe ziyakhanya awukwazi ukuthi ungathi umuntu okanye uyinsizwa
kusasa uyihlo kuzalayo elindele ukuthi ufisa ukuthi umvusele umuzi bese wena uzoba nothando nomfazi womuntu bese ucabanga ukuthi izinto zakho zihamba kahle awukwazi ukuthi ithongo lakhe likwembethe lilindele kuwe ukuthi kusasa uvuse umuzi likunikeze abantwana ozobagada bese wena kodwa mawubona umuntu wena ozothandana naye ngenhloso ukuthi phela nazane ngoba umuntu uzagano vele eqala lapho bese wena uzobona umfazi womuntu njengentombi obona ifanele wena izinto zakho zimnyama lapho usuke umuntu nje onebhadi nje mawuzothi ubona umuntu ubona intombi ikutshela ukuthi iyalotsholwa bese wena uphikelele uqhubeke wena ushele bese wena ucabanga ukuthi izinto zakho zihamba kahle wokwazi nje ukuthi unesinyama uma kunjalo uma nje wena uzothi mawubona intombi kodwa ubona umfazi womuntu njengentombi engathandana nawe zazi ukuthi unebhadi noma kuukuthi futhi ke nabo abantu besifazane abashadile wena ubona sengathi ibona abakuthandayo zazi nje ukuthi unensila khona insilo nayo khona iphungo nalo elinuka kahle kulabo kodwa lingelihle uzokhumbula ukuthi ingulube uma izwa iphunga lesidaka lesibaya ehlala kuso iyajabula yona iyeza ukuthi lela phunga iphunga elifanele mina manje nake ngoba ukhona omunye umuntu othi mina abafazi babantu ibona abangithandayo mina ngibathandi ibona abangifunayo angibafuni uma ngithandana nabo ngigcina sengithandana nabo ngoba ibona abangifunayo ingoba vele bona laba abakufunayo nabo banensila abanayo nawe futhi unensilo nayo ufana ncamashina lesasibaya sengulube esigcwele udaka olunukayo ethi ingulube mayihamba le kude besizwe lelo phunga besibona ukuthi naka lengifaneleke khona nawe akufanele ukuthi leyo nto kube yinto oyijabulelayo ukuthi uma ubona umfazi womuntu wena ubona intombi ekufanele ithandane nawe ingoba unensila kufanele ukuthi leyo nto ikuphathe kabuhlungu nanokuhlangana ke nje nentombi uthola ukuthi wena uyashela uyayizwa lentombi le ithi mina ngumfazi womuntu ubona kuyintombi kodwa phela wena ngoba iningi vele nabo abantu besifazana abaganile kwabona basadlihloniphi kwabona akubi namehluko ukuthi intombi le umfazi womuntu lo niyenzelani leyo nto abantu besifazana ngoba phela lento ihamba ngezigaba ufika ube ingane entombazane esencane udlala izindlu upheka udaka uphatha onodoli umema amahleza emva kwaloko bese ube intombi eqinile ngemuva kokuba yitshitshi ube intombi eqinile bese uyahamba uyogana manje nina nenziwa yinike nina abantu besifazana ukuthi uma seniganile bese nifuna ukubukeka futhi njenganesigaba esedlulo osusuka kusona sobuntombi ubukeka kanjani njenganentombi usumfazi ngoba phela kufanele ukuthi ubukeke njengentombi usumfazi vele nawe lapho manje udonsa amehla abantu insizwe zokweshela insizwe ngoba wena isigaba osukusona awukwazi ukuthi uhloniphe awukwazi futhi isigaba osukusona ukuthi usamukele into ke eyenzakalayo ithina zitsizwa insizwe ziyathanda ukuthi zibe buthaka umthetho zingawuqinisi kubafazi ababaganile kanti kubalekile ukuthi umfazi okuganile insizwa ungaveli uvume kalula efuna ukuba sesigabeni sobuntombi ekubene sewumfazi ngoba lokho kukodwa kuzowadonsa vele amehla abantu kuzomenza ukuthi inhlonipho ingabibikho kuyena ngoba abanye baze babashele nje abafazi babantu ibona abantu besifazana ababukeka njengentombi umuntu agabe ngocinga esandleni kanti ucinga lusho lutho esandleni into ebalekile uwena siqu sakho ukuthi wena indlela obukeka ngayo ihloniphekile yini indlela obukeka ngayo iyasho yini ukuthi umfazi ngoba indlela obukeka ngayo mayingasho ukuthi umfazi ithi wena uyintombi bazokushela vele bathi mase bekushela kanti ushela umuntu ongenanembeza nakubusa umtshela wena ukuthi wena uganile umfazi wakomunye umuzi bese aqhubeke yena ashele ngoba unensila emembethe yabantu bakubo othola ukuthi babethanda abafazi babantu othola ukuthi bangene ezibayeni zamanye amadoda
leyo nsila leyo isabembethe ngale kwelamathongo baqinekile bafuna ukulungisela into efana naleyo manje sebembatha lengane yabo ke ephilayo ngokwenyama wena uthola ukuthi manje lo muntu lona bakade ngeke azashele mhlawumbe bezoba nalo uvalo lokuthi uyakubona ukuthi wena umfazi womuntu kodwa ngoba wena isigaba okusona uhloniphi isigaba okusona wena awuzazi ukuthi wena umfazi kodwa wena ubukeka njengengane ngiyazi ukuthi lokho engikushoya kuzwakala kahle vele izinto ezizwakala kahle nezimnandi eziwushukela izona lezi ezisigulisayo ezenza ukuthi izinto zingahambi kahle mina bafowethu nongixolela bafowethu la kwimpunga yeSintu TV ngeke sewagodla amaqiniso ngeke futhi izinkulumo eziyiqiniso sisaba ukuzikhuluma ngoba vele salethelwa kona ukuthi iqiniso silikhuluma umuntu ozondayo azonde kodwa iqiniso sesilikhulumile umuntu nomuntu ke bafowethu mase yedwa iqiniso nenhliziyo yakhe ikimtshela ukuthi iqiniso lelo belikhulunywa noma umuntu angathukuthela vele mohamba uye eclinic uyojova noma kadokotela umjovo babhlungu kodwa ekugcineni usala uphile ingakho ngithi ngiyithinte leyo ukuthi nani abantu besifazane ninomthelela ekutheni abantu besilisa kube sengathi bathanda abafazi babantu ngoba iningi leni niganile kodwa manje nibukeka njengeentombi anibonakala ukuthi niganile ngoba isigaba enikusona anisazi ukuthi sisho ukuthini anihloniphi isigaba enikusona nazi ukuthi kuba umfazi nje ucinge esandleni kanti akunjalo ngiyazi ukuthi ayizwakala kahle lento kodwa iqiniso obuka umama okuzala ukuthi ubukeka njengentombi yini yena ngoba umama okuzala akabukeki njengentombi kodwa ubukeka njenganomfazi ngoba uganile ukugana abafowethu nodadewethu makuthiwa usuganile akufuneki ukuthi mase usuganile uziphathise kwengane usungaseyona ingane usukumuntu omdala lapho angiphathi kuma usunengane futhi akukwazi ukuthi ingane yakhe ingayintombi nawe uzoba intombi ayikho into enjalo asihloniphe bafowethu inqubo yethu thina njengabantu abampisholo ngokwesintu sethu imvunulo ebhinqwa intombi ayibhinqwa umfazi ngokwesintu sethu intombi ayisibhinqi isidwaba ngokwesintu sethu ngoba isidwaba esabafazi manje ukwazi ke wena ukuthi kungathi usumfazi uganile bese uzobhinqa imvunulo ebhinqa abantu abasayintombi awukwazi ukwenza lokho njenganomfazi usukwesinye isigaba wena njenganomuntu wesifazane umfazi manje kufanele ukuthi nawe uzazi ukuthi umfazi indlela obukeka ngayo awubukeki njenganentombi umfazi makuthiwa ubhinqile imvunulo ekhanda akufana kufaka ekhanda nokufaka intombi intombi ihamba ngekhanda umfazi kodwa yena ufaka inkehla ifakwa intombi lokho kuveza isigaba osukusona wena umuntu wesifazane ukuthi lesigaba osukusona ukwesiphi isigaba njengoba wena kwaphumile obolo lahamba la yakini wayolotsholwa wakhishwa nakini wadonsa uyihlo wakusa kamama ongemama wafike khona waqhoyiswa wafakwa khona ngaphakathi kwathiwa wena umfazi akusho ukuthi umfazi ngoba nakuke emagcekeni umuzi ngisho uhambe edolobheni umfazi wakhona hayi bafowethu nani insizwa kubalekile ukuthi imithetho singayishintshi imithetho umuntu wesifazane ngokwesintu ufaka insoya ekhanda uma ukuthi ngeke alifake idukwe uma ukuthi ufuna ukuhamba nje idukwe ngalifakile ekhanda kufuna afake insoya ekhanda libe bovu ngoba lokho kuwuphawu lokuthi umfazi womuntu ngingazishaya impela insizwa lezi ezishela abafazi babantu kodwa nabo abantu besifazana abafazi babantu nabagcina beba nemthelela ukuthi insizwa zivele zibashele nje kalula ngiyamxolela mina umuntu othola ukuthi ubengaboni ukuthi umfazi womuntu kodwa nawe unecala uma intombi okanye uma umfazi womuntu esemtshelile okuthi mina ngumfazi womuntu mina ngiganile bese naqhubeka isiphukuphuku kakhulu insizwa ezothi imbone umuntu wesifazane ukuthi nangu ufaka isidwaba nangu umuntu wesifazane uyabonakala nje ukuthi umfazi womunye umuntu bese univelishele isiphukuphuku sensizwa leyo akuyona insizwa futhi leyo
makukhulunywa ngensizwa kusokukhulunywa ngomunye umuntu ohlelekile owenza izinto ngokuhlelela. Ubona umfazi womuntu wena ubona intombi bese uthi uhlakaniphile bese uthi umsamo wakho uqondile umsamo wakho. Unebhadi uneshwa. Usukuneshwa mawuzobona umfazi womuntu ubona intombi. Uneshwa nje likhulu kakhulu hayi kancane uneshwa likhulu. Nathi ke izinsizwa esiganiwe asizama ukuthi silungise komakoti abasiganile. Makoti angaqokisi kwentombi umakoti kodwa eganile umfazi avela aqokise kwentombi nje uvume nawe uvuma kanjani? Usukhohliweni kanti ukuthi yini le intombi yakho le noma umfazi wakho? Hayi bafowethu umthetho asiushaye asubeke umthetho ume athi ephume eceleni umuntu wesifazane aphume yena kodwa wena umthetho ubekile awushintshile umthetho. Asingavumi ukuthi abafazi bethu babukeke njengeintombi besiganile ngoba labafazi laba basiganile akubona bethu abamathongo ethu. Asikwazi ukuthi ke senze umathanda thina uthi wena akunankinga mina wami noma ngenze njani agqoka u3 cm wesiketi kodwa umfazi wakho loyo owakhathwa ngenyongo kini wakhathwa ngenyongo kini ngiyabona ngimo ukuthi akakhathwanga ngenyongo kodwa makhathwa ngenyongo akakwazi ukwenza into enjalo ufuna agqoke ngendlela ehloniphekile ngoba uhamba nezalukwazi zakini nawe uhamba namakhehla kini ekuyiwona ganiwe. Hayi wena umgadisiwe nje kuphela ukuthi mbheke meluse. Bafuna ukuthi mabekunikeza izingane bakunikeze ngaye uzeluse lezo ngane. Manje uma ungeke uzube nomthetho umfazi wakho abukeke njengentombi. Hayi bafowethu ayifuneki leyo. Ngiyazi ukuthi akuzwakali kahle. Kodwa yinhle indoda ewushaya umthetho ume. Bese kube kuyena umuntu wesifazane kuma ukuthi ke uyehluleka ukuhlonipha indoda yakhe angawuhloniphi kanjalo kodwa yona indoda iwubekile umthetho wama ukuthi mina ngithi ukuthi uma egoloza inkana goloza yenaka inkani kodwa wena umthetho ubekile athi noma igoloza leyo nkani yakhe kodwa ahlalazi ngaso sonke isikhathi ukuthi wena into ukuthi awuyifuni. Muhle umuntu onjalo. Hayi umuntu ozovela vume nje yonke into ukuthi hayi ngoba naku yena umuntu wesifazane uthi alalele lo mthetho umuntu wesifazane wena ndoda onomthetho umuntu wesifazane akuyena umuntu wesifazane onomthetho. Bantu besifazane eniganile aninawo umthetho emadodeni indoda enomthetho hayi wena njengomuntu wesifazane wena unawo umthetho wena indoda enomthetho unebhadi umuntu wesifazane ushayela indoda yakho umthetho. Indoda iyaboniswa ayishayela umthetho. Uma nje ukuthi indoda yakho wena izwa wena nawe uyakujabulela lo ukuthi indoda yakho izwa wena unebhadi mawunjalo. Nebhadi kakhulu akufanele indoda izwe wena kufanele ukuthi uzwe indoda wena kufanele ukuthi uzwe umthetho wendoda. Mayithi indoda ayihambi lendlela musu kuhamba kuyona leyo ndlela ngoba isuke yazi yona ukuthi kungani ithi ayihambi lendlela. Manje indoda mayizothi ayihambi lendlela wena uthi iyahamba lendlela okanye uhambe kuyona ngenkani uzoba nenkinga kusasa. Labe sikhona besike kutheni unebhadi uma uyinsizwa uzothi mawubona intombi kodwa ubona umfazi womuntu umbone njengentombi. Nebhadi futhi intombi mayizothi uyishela ikutshela ukuthi ingoduso bese wena uphikelele wena ushele. Ufuna manje ukuchitha lo muzi lo owakhiwayo. Ufuna ukuchitheka ngenxa yakho. Ufuna ukuchitheka. Mzwane bekwenza kuwena lokho ngoba mnandi mase bekwenza kuwena. Wena usulobola afika umuntu eshela lo muntu omlobolayo. Asho ukuthi uyalotshola bese enaqhubeka awuchitho wakho umuzi ngoba mnandi mase kwenzeka kuwena. Ngoba phela yonke into oyenzayo uzenzela wena awenzeli omunye umuntu. Isintu sethu ke bafethu sifuna into ehlelekile. Ake sizame ukuthi sihlelekeke nathi siyinsizwa. Singabasheli abafazi babantu. Ingoduso zabantu singazisheli bafowethu. Akubona ukuhleleka ukushela ingoduso yomuntu, akubona ukuhleleka ukushela umfazi womuntu. Uyishwa. Nathi abantu besifazane esesiganile. Uma usuganile nje owesifazane awukukhombise phela nawe ukuthi uganile manje umfazi wakomunye umuzi. Ungabukeki njengentombi uganile ngoba isigaba usukusona usekhe emntombini usuganile manje.
kulungile. Asibonge kakhulu ngokuthi siubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga